Melarumi aliaya ngo Hage Suka hongo sengi sekapuloka pelina hapta ka puyu milokoli sekapuloka ni khaina lohene aloho tokotai mongai pukhri mane ako mo seli kei panyor district hok ho mo ka lemba ho aquaculture venture mi kai pamudo ho mo ka sakamujumi kamale lima bo atami opportunity bibudo homo ka pukhri ho common carp ngai rohu ngai grass carp la mirkha ngai mi budo sakapuloka nikhaela lohine aloho honorable MLA 17 constituency year hagiapa PMGSY lenda mi inaugurate mubane NH13 hokla hari ho kalenda megya bolya hagiola siapiro loipa ho Sakalenda mi mulala lemba ta hon development adopa lamate ho hera nikhae la lopene aloho ayoka dui baje ho madangta ke lemba ho yamu yatola udepe hemi yalobne ho yamu gari he nibe achimat koda aruare daka ude munami yata tukudo ho sina tampana yatene la kone heter chimpamara ho sakapugo mi chindu pala media ta ER Nani Pasang Assistant Engineer AE Power Department ko achila takatara bune takatara budo saka electricity ka pagomi ho herata ka apatani student union asu ata sinyangka APPSCCE ka porikha bin atami hamper europa asam delambudo ho ayapa arida loipa ayamudupa mission akomalinte ho ka armya mission civil service la ho herakolo nikhaila longone aloho honorable MLA 17 constituency year hagiapa Sacred Heart Church pabyalya ho chala Christmas program ho chief guest pa abote laludo ho hera nikhaila lopini aloho Mr. Hage Kobimi niti pa lower subansri ka BJP president pa muchate laludo ho pangunu jiro miwata asanya budo ho silimpai ham kane malarumi paya rapacho